podcast Tinker di mana semua orang ada cerita. Ya, dan saya menyaksikan podcast Tinker musim ke-7 kalau kita kira sekalian digital. Anda boleh saksikan di kaca TV anda setiap hari Rabu pukul 8 pagi di Suria dan secara digital di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Short dengan YouTube dengan namanya podcast Tinker. Akal? Ya, Dengar cerita nak bina masjid baru. Jangan. Dia dah masuk tersirat tu bahaya tu. Kalau tersirat tak ada. Tersurat insya-Allah lah, insya-Allah. Yang tersurat tu masih betul lah Yang tersirat tu nervous. Tapi siapa kita ni nak approaching bulan Aidiladha. Bulan apa? Bulan Aidiladha pula. Bulan Aidiladha bulan apa? Hari Raya Aidiladha. Okey. Nak perangkap je. Okeylah, bila cerita pasal Hari Raya Aidiladha, dia berkaitan dengan apa? Pengorbanan kan. Jadi hari ni kita nak bawa guest yang boleh kata sinonim juga dengan tema tersebut. Pengorbanan. Oh, okey. Pengorbanan awak paling besar apa? Kawan dengan awak. Banyak isteri berkorban untuk kekalkan persahabatan ni. Banyak. Okey, Syabah. Back story lah. Sebelum kita nak pergi jauh, Syabah. Saya ada terlintas satu video dekat social media, Syabah. Alright. Video ini tentang satu NGO yang ingin membina masjid. Baitul Jannah ke ni? Bukan. Itu apps. Untuk bagi make sure penonton kita tahu video apa, kita saksikan video dia dulu. Let's go. This is Bob and this is me. Our occupation has changed since this photo was taken. He texted me the other day. Dia tanya, "Weh Ana, you nak design masjid kat Comoros tak?" I macam, okay. Ons. Comoros kat mana, I pun tak tahu at first. Malaysia kat sini, kalau you pergi kiri, you akan sampai Comoros. It's like near Africa. Ni Bob dekat tapak masjid at Comoros. At first time I tengok video ni, I really couldn't believe that this is a masjid. So, we're gonna build a new one insyaAllah. The name Comoros actually, it stems from the word Al-Qamar, which translates to the moon. And then I remembered this ayat. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Maksud dia, the sun and the moon moves by precise calculations. And that inspired me for the design of the masjid. I took inspiration from the shape of the moon, its curvature and especially dia punya phases. Dari full moon, dia jadi smaller and smaller. Lepas tu I design ni. Tada! The full moon, it acts as a qiblat wall. Bila you dekat dalam, the qiblat wall is curved and it naturally creates like an alcove untuk imam. And makin ke tepi, the brick formation akan jadi makin sparse and it will make the wall feels lighter and lighter. And the holes dekat tepi ni simultaneously it will help with the ventilation. The overall design is going to be towards sustainability sebab the side of the mosque is off the grid sikit. So they're going to have solar panels, water tanks and things like that. Inside the masjid, you're also going to learn Quran. Right now they have these blackboards. And I'm thinking instead of making a separate loose blackboard, just make the doors into the blackboard. Dual function guys. Dekat tepi ni I buat tangga with holes underneath so that you can just slide your slippers in sebab I tahu tak ramai orang nak letak kasut dekat rak kasut. And then kat tepi ni pula ada tempat wuduk and also a korban area. So when you're inside, you tengok luar, the kolam wuduk ni will act like a water feature jugalah. That's it guys, my first ever masjid design. Kalau you nak donate for materials and transport, please do. All of the materials is gonna be from Malaysia sebab dekat Comoros they don't really have materials. So kita akan transport and cargo ke sana, materials from Malaysia. Mana tahu ada tauke bricks ke yang tengah tengok video ni. You can sponsor the bricks. Thank you for listening. Bye. Itu dia video ni kan. Saya came across video ni, ramai orang share waktu bulan puasa kot. Betul kot. Menuju ke raya. Betul. Ada video ni macam cute je. Ada satu NGO ni, Eva ke Ava, nanti kita tanya. Yang sebutan betul dia nak buat masjid dekat Comoros. Okay. Dia dekat Afrika. Dan kau tahu design dia cantik and cun kan? Betul. Dan kita bawakan orang yang memang tahulah serba-serbi design. Betul. Dan juga dia punya objektif. Nak cerita sikit lah macam mana idea dan sebagainya kan. Sebab Comoros ni tak ramai orang tahu pun kat mana dia terletaknya. Saya pun tak pernah tahu. Kalau tanya Comoros tak tahu. Komodo? Komodo tahu. Komodo tahu. Ini kita bersama dengan dua orang yang akan membina masjid secara harafiah, bukannya secara tersirat. Dia betul-betul. Kenapa dia orang nak kena clarify lah benda lah ni? Sebab elok-elok. So kita bersama dengan Ibrahim dan juga Bazli. Selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
Thank you for having us. Okay, kalau betul ke saya sebut Ava ke Eva tadi? Eva Smile. Eva Smile. Okey, kita cerita dulu pasal Eva Smile. Eva Smile adalah sebuah badan NGO yang apa yang diperjuangkan? Diperjuangkan Oh wow. So bismillahirrahmanirrahim. First of all, before I begin, saya ingin mengucapkanlah ribuan terima kasih kepada podcast Tinker for having us here today untuk berkongsikan serba sedikit tentang inisiatif pembinaan masjid, 2 buah masjid di Comoro Island. And alhamdulillah juga shout out lah to Yana kan for producing the video. Yang wanita tadi. Betul, yang video korang tengok tadi tu. So because of her, alhamdulillah we are here lah basically kan. The reach alhamdulillah managed to reach seluruh Malaysia lah kan, and gain interest daripada pelbagai pihak. Jadi what is Eva Smile as an NGO? Eva Smile ataupun Pertubuhan Kemanusiaan Antarabangsa AM, we focus on 3 things. We focus on pembinaan masjid, sekolah dan juga community centres. So basically the idea is to develop sustainable humanitarian initiatives, infrastructure development. Secara ringkasnya lah. Tapi bila tadi cakap pasal Yana, nampak macam Yana buat video tu sesenyap tak boleh tahu orang. Maksudnya? Gaya cakap tadi Bazri cakap, gaya macam Yana buat sesenyap, tiba-tiba dia viral. Tetapi bercakap pasal video tu dululah Macam video tu memang mendapat perhatian ramai dekat banyak social media, terutama sekali dekat X dan juga di Instagram. Tapi kenapa sampai kena buat video? Sebab selalunya bukan saya nak merendahkan, bila nak buat masjid selalunya akan macam senang. Tapi just to double confirm, sebabnya bila Syafa dah tengok video Yana yang itu, Syafa pun pergilah stalk dia punya IG. Sebab Yana memang jenis buat video, dia bukan buat video tu satu je, dia macam banyak je video yang macam dia cerita pasal apa yang dia buat lah. Cuma dari segi Eva, apa yang membuatkan video tu tiba-tiba hit? Sebab kalau nak kata video orang nak minta untuk buat masjid, memang banyak. Ramai yang buat kan? Betul. Kenapa ini special? Wow, dari segi hit tu, I think I have to be honest lah, itu memang rezeki lah, alhamdulillah. Sebab we didn't expect for it to blow up as big as it did kan. But dari segi idea, basically that's the idea or concept that we want to approach towards tu. Sebab we want to advocate in terms of the design, in terms of the initiative kan. Bukan dari segi sentimen yang sedih. Sebab we want it to be inspiring, we want it to be eye-opening. Sebab macam saya kata dah, kita tak nak approach sesuatu cerita yang sedih saja kan. So that's the idea lah. Memang dah dibuat khusus lah. Dibuat khusus lah. Maksudnya memang kita plan kalau nak buat video, kena make sure dia uplifting, kena memberi inspirasi. Betul. Okey. Siapa nak tanya Ibrahim pula? Okey, bila siapa baca media punya apa kita panggil? Press release ke? Macam press release tu kan. Dia kata dekat situ pembinaan masjid berimpak tinggi. Okey, macam cuba explain sikit dekat mana orang yang kat luar, orang luar sana yang mungkin macam apa dia masjid? Apa dia berimpak tinggi tu? Berimpak tinggi. Apa yang impak maksimanya? Takkanlah masjid tu parking kereta pula kan. Apa yang berimpak tinggi? First of all, mungkin ramai tak tahu Comoros is a majority Muslim punya country. So population dia 98 to 99% Muslim. So senang cari makanan halal lah sana. Bazli nanti cerita macam bercuti ke. Boleh buat trip ni. So tempat yang kita pilih in spesifik untuk buat masjid ni adalah kawasan rural area. So bukan city lah, bukan bandar. Bukan bandar. Memang nak masuk dia pun agak mencabar. Dan kita buat di 2 kepulauan berbeza. So cabaran di 2 tempat ni berbeza. Dan lokaliti, maksudnya masyarakat di situ pun ada kesusahan yang berbeza lah. So kampung yang kita pilih ni, saya cerita satu pulau yang di bukan di main island lah. So ada 1,000 lebih penduduk. Sebelum ni diorang gunakan masjid ataupun surau lah, so called surau, macam reban ayam I would say. Memang berdindingkan zinc, atap pun zinc, simple, lantai tanah and what not kan. Tapi diorang really aktif, macam setiap solat akan pergi surau. Community dia buat tempat tu jadi tempat belajar Quran juga untuk anak-anak. So bila kita tengok footage sampai sana apa semua kan, tengok diorang duduk dalam circle atas tanah,
Quran pun tak ada Quran yang proper, tulis atas kayu dan sebagainya kan. So macam this will be, I think, uplifting the community as a whole. Dia bukan saja menjadikan tempat tu tempat beribadah, tapi tempat belajar juga, pusat community juga. Dan kita punya plan ada tempat korban, fasiliti korban sekali nak buat dalam masjid tu. So it will be like banyak purpose lah. Yang dia boleh center point lah kiranya. Center point untuk the whole kampung. So dia kembali kepada fitrah masjid tu sendirilah. Sebab sebelum ni mungkin sentimen ada beberapa orang yang cakap masjid ni tempat nak solat je. Betul. Kan? Tapi maksudnya Eva membuatkan semula masjid tu mengimarahkan lah senang cerita. Dia kata tempat community sendiri. Betul. Berbincang semua kat situ semua kan. Okay, so macam tadi cakap ada 2 masjid berbeza di 2 pulau yang berbeza. Betul. Okay, boleh tak explain sikit macam mana dia punya, sebab macam kita cakap tadi, orang tak tahu pun Comoro Island ni macam mana rupa dia. So cuba dia punya geografi ni dia macam mana? So saya pas kat Bazli kot sebab dia dah sampai 2 kali 2 kali dah pergi sana. Okay. Dari segi geografi, dia very remote area pulau. Kepulauan lah, terletak in between Mozambique, Tanzania, Madagascar. Okay. So kalau kita buka Google Map tu, macam dekat video Yana tu kan, if you open Google Map memang takkan nampak. You have to zoom berkali-kali baru start nampak pulau tu. Sebab kecil sangat. Okay. And it's located in a cyclone area. Therefore natural disaster is concern jugalah. Tapi so far there haven't been recorded natural disaster yang terdekat lah atau recent ni in the 3 islands. Dari segi geografi, remoteness of the area, sebab dia pulau undeveloped. Jadi tempat-tempat yang kita akan pergi ni pun macam salah satu tapak tu, point kenderaan boleh sampai is 1 km away from tapak tu. Jadi you can imagine kalau kita nak bawa all the materials, kita kena jalan kaki lah, human chain lah, pass item. All the concrete, all the cement, all the roof, all the solar panels, all the construction materials, supply makanan semua. So for 1 km kena berjalan lah, angkat. Sebab kereta tak boleh masuk pun. Betul. Okay, perjalanan Bazli ke sana macam mana? Okay, perjalanan kalau dari Malaysia lah, saya cerita sedikit. There are few options, tapi yang paling common is you can fly to Addis Ababa ataupun Dar es Salaam. Mana tu? Ethiopia ataupun Nairobi boleh. Ada few options. Tanzania pun you can transit, but of course you akan transit first in Middle East lah, either Dubai, Qatar, based on flight yang you ambil lah. Beberapa leg lah maksudnya. Beberapa, betul. And then from either Nairobi, Dar es Salaam atau Addis Ababa, then you fly in to Comoros. Okay. And then once you are there, to go to the second island, there is a small flight. Tapi dia tak tentu, dia tak ada fixed schedule. Faham. Kalau cuaca okey. Sangat mahal, betul. Cuaca okey. Kalau ada penumpang, kalau tak ada, you seorang je kan, mungkin dia takkan nak fly. So what they do is diorang naik lah speedboat, and you have to cross like the Indian Ocean, literally lah. So kalau dulu, maybe nanti I boleh share gambar, diorang angkat kontainer pun, cargo shipping container tu naik sampan. Yang besar tu. Naik sampan Naik sampan, ya. Couldn't imagine lah, seriously. Betul. And I mean, it's just to share the situation there. I mean, we're not discriminating or anything, but that's the situation there lah kan. Is no longer being practiced widely, tapi ada still orang yang tak ada option, terpaksa lah guna pakai option macam tu. Tapi bila kita cakap nak bina masjid, selalunya kita akan pergi ataupun pilih tempat yang kita familiar lah. Contohnya negara yang familiar. Dan mungkin senang. Ya. Tapi kenapa macam dia terdetik Komoro ni? Macam mana dia boleh jumpa terdetik terfikir? Sebab cari dalam Google pun tak jumpa, kena zoom banyak. Macam mana you guys decide dekat Comoro Island tu nak pergi nak buat masjid situ? Takkanlah pusing bumi. Kau jumpa kat mana? Takkan macam tu pula. Macam mana proses pemilihan dia? Itulah, that's a long story actually. Boleh. Podcast. Okay. the right platform lah. The right platform. Masa tu nervous sikit kan. Kita nak cerita semua laju-laju. So anyways, this idea came across 5-6 years ago. Sebelum COVID lah. Sebelum COVID, lama. It started from my experience travelling. Regardless Muslim country, non-Muslim country, kadang-kadang ada Muslim community for Muslim countries.
Tapi remote areas, diorang tak ada masjid yang big enough untuk solat Jumaat. Okay. So sometimes diorang tak boleh solat Jumaat ataupun diorang terpaksa solat kat luar. Kan? And even for non-Muslim countries pula, kadang-kadang if you go to Australia ke London ke apa kan, diorang sewa rumah atau sewa shop lot. Betul. Kan? Oh. Betul. And therefore kadang-kadang shop lot rumah tu kena buat 3 session solat Jumaat kan. Sebab tak cukup nak cater for the Muslim community there. So but alhamdulillah I adalah few experience going to underprivileged countries ni. And the situation is still the same. Even though it's a Muslim country, you go kawasan pedalaman ni, itulah tak ada tempat solat ni kan. So the idea was to find Muslim communities yang big enough, but not too big because we don't have the capacity to serve kan. Is to just provide a comfortable prayer space that is big enough untuk dirikan solat Jumaat. So 40 jemaah lah kan. That's the kan. Itu intention awalnya. That's the original idea. So we were talking about this back and forth lah kan. How you know. And actually I remember time in Timor Leste, I was having this conversation dengan one of our committee member lah, Iqbal, about this. Because kat sana pun sama. Kita ada ada 2 team that was located in kawasan pedalaman juga, yang diorang pun tak ada masjid untuk solat Jumaat ni kan. Dekat Timor Leste. Dekat Timor Leste. So that is the original idea lah basically. But if you want to go dive deep kan. Okay, walaupun saya mention lah tadi, kita orang tak suka nak cerita dari sudut sedih sentimen kan. Kita nak inspire, but at the end of the day I think ada yang motivation yang quite emotional, sentimental values kan. Apa ni, when you are trying to do something, I feel you have an underlying reason or motivation why you start kan. Betul. And then another thing is what keeps you going. Sebab the why is just the spark. But if we look at athletes, contoh Dato' Azirul Hasni kan, baru ni dia announce yang dia akan continue to perjuangkan negara kan. He did that for 20 years. Yeah. Can you imagine? 20 years every day. And for athletes, they train up to 8 hours a day. Betul. Kita jogging 20 minit pun dah pancit kan. Dia 8 jam sehari kan. So you have to ask him what keeps him going kan. That is something very strong that he keeps going and going and going, doing that thing every day for 20 years kan. So for us, it's simple. It's sedekah jariah. Sedekah jariah is the why lah kan. Is the why. And if you look into sedekah jariah, there's a lot of point of view lah you can look. Sebab our goal is sustainable development kan. Sedekah jariah ni in a way is sustainable sebab dia pahala berterusan kan. Yeah. Betul. And I think what's beautiful about our religion is we can reach our loved ones by doa, by sedekah jariah, even if they are not here anymore kan. Betul. So the story on the why pula, yang the what keep me going is one day I balik rumah from work apa semua. I pun pergilah bilik my father kan, and then dia tengah sibuk buat kerja. And time tu dia dah I think 65 around that age lah kan. Dia dah pencen semua kan. And dia every day dia ada je benda nak buat kan. And I thought like chill lah bah kan, like why don't you relax a little bit kan. Dah kerja lama kot kan. And alhamdulillah you've achieved whatever you want to achieve kan. You've done a lot of things kan. I think relax lah sikit kan. Kita kadang-kadang kita kesian kan. Dia bekerja keras kan. And then my father said, you know bang, I think I have about 10 years left in me. And alhamdulillah I've been blessed with a lot of things, dia kata. And I think in this 10 years I need to give back lah. I need to try to give back kan. Because alhamdulillah Allah have given me a lot. So basically that's what I'm trying to do lah bang kan. Dia joke kan. So I was like okay, that hit me tau. I was like okay, and then okay lah bah, kita ciao kan, kita jalan keluar bilik tu. And I started to think, man, 10 years. Yeah. How am I supposed to pay back my father in 10 years time? And dulu kita, when we think of giving back or paying back to our parents, at least I think for me lah, maybe I was a bit naive.
is all monetary kan. Betul. Kita nak bawa semua orang macam tu. Kan? Mak kita nak apa kita bagi belanja semua. Betul. Kita nak betul kan bawa apa diorang jalan-jalan lah, beli ni, beli tu, kereta, rumah kan. Beli Kita emas berangan mak kan. betul. Mak teringin nak pakai telekung Siti Betul. Dengar kata hati mak. Siti Khatijah. Okay, dah sah. This is the time. Okay. Allah. Okay, so I start to think that lah. Wait, 10 years memang tak sempat. Like how am I supposed to be successful in 10 years time and give back kan? Time tu terus macam how and then 2-3 hari lepas dia tak fikir dah. Orang muda lah, dia sekejap je. But Allah takdirkan 10 days after that conversation, my father passed away. Allah. So itulah my mind kan, my father said 10 years and I dah fikir-fikir macam 10 years kan, but 10 days Allah tak tahulah, I look at it, Allah dah macam warning kan, macam you have to do something, you have to you know. But 10 days later itulah my father passed away on Valentine's Day, 14 February. So from there lah I started to what am I supposed to do kan. And itulah kita tahu sedekah jariah ni, we've all know of it. Kita dah dididik kan sedekah jariah ni, but at that moment I really truly understand what it means. I feel like it's the only way for me to give back to my father that he can benefit from. Betul. Kan? Because it's no longer there. Betul. And I think alhamdulillah I realised that that's the beauty of our religion. Macam we miss someone, we love someone, we want good for them. Kita doa aje lah. You can pray for your wife, for your kids, for your father kan, anywhere that you are. So at that moment I realised, okay, this is for me lah kan. Memang orang, I think that a lot of people out there dah faham dah sedekah jariah ni how it works kan. So tak kira jumlah actually. Tak kira jumlah, ya. Betul, that's the beauty of it. And nak jadikan cerita, itulah, I think people know from I always post on Instagram, I'm a bit of an emotional guy kan. Faham je. Dah dekat komen-komen pun ada yang macam joke about it. Faham je. So I banyak spend time after my father passed tu, pergi ziarah kubur dia. And I spend a lot of time dekat masjid somehow, sebab my dad spend a lot of his time there. So I duduk lah kebetulan kat masjid Saint 13 Shah Alam ni, and then dekat screen dia selalu ada information tukar-tukar kan. And then tiba-tiba screen ni kuning, like tak tahu lah graphic designer dia tekan lebih ke apa kan. Yana kena tolong lah. Kuning lebih. Yana kena tolong. Okay. Macam sofa tu kan. So from the side of the eye kita macam what is that kan. And dekat situ dia tulis what is sedekah jariah. And dia tulis lah kat situ kan. And oh wow, macam saya kata lah, kita dah tahu of these things. Sometimes we need a little reminder or little push and a little thing to really understand kan. So that's my what that keeps me going. Sedekah jariah lah, you know. I think a lot of people out there juga can relate, kan, because this. Yeah. Tapi sebenarnya dia graphic designer tu tengok banyak video guru-guru. Sebab kuning boleh attract attention orang. So it works. Kalau letak warna hijau tu mungkin tak macam okay lah, just another info. Okay, tetapi bila you cerita macam tu, maksudnya daripada semua ni ialah assign hanya petanda untuk you buat something yang untuk sedekah jariah. Tapi kenapa, macam mana boleh terdetiknya untuk buka NGO ni, you buka sendiri? Betul. Macam mana boleh terdetik untuk buka NGO dan missionnya ialah untuk buat tempat-tempat seperti masjid, tempat-tempat apa lagi tadi? Sekolah. Community, yes, community. That's the word. Macam mana boleh terdetik tu? Pak Maksima. Okay, initially we started as a social enterprise. So what social enterprise is, you start a business and then you give back your profit lah kan, to the community or charity works. And then we realised, alhamdulillah, ada opportunity to set up an NGO. So again, NGO is for sustainability. Sebab we might not even be here tomorrow kan, but this cause insyaAllah can keep going.
for many years to go lah, insyaAllah kan. And my inspiration in NGO ni, I think mungkin people pernah dengar ni, Ali Banat, our brother Ali Banat. He started MATW, Muslim Around the World. So his story, he was a millionaire, successful businessman, very successful, alhamdulillah kan. But then he got cancer, and the doctor said that he had about 6 months to live. And that was his turning point lah, basically kan. And if you look today, what the impact that MATW atau MATW is doing, Allahu Akbar, you can imagine the palace that he has in syurga lah kan. Like banyak tempat-tempat dia buat. Banyak, like they are doing a lot of good work kan. Continuously. And for me, there was a time where I macam lost. Okay, where do I go to do this kan? I tak kenal, I tak ada kawan yang in this line of work. So I realised, okay, why don't I start something, to create a platform and to find like-minded people that understand why we're doing this. So macam I pernah share, one of the biggest challenge is to find a group of people that understand your vision and can go the mile lah with you. So contoh alhamdulillah macam Yana kan, she's doing this for free, the design kan. As a designer kan, free lah. Delete je lah. You can roughly calculate lah how much it would cost for her design to produce, and which we cannot afford to pay lah semua kan. So why I started the NGO is, well, I don't have a straight answer. I think podcast ni kena ada season. Tapi adakah disebabkan macam you dengar your late father cakap macam kena buat something to give back, and then bila you rasa macam mungkin tak tahu lah, mungkin you punya history ataupun mungkin you punya pengalaman, macam mungkin masjid tempat you paling tenang, paling clarity of mind. Sebab itu you rasa macam okey lah, tempat macam masjid ini memberikan aku ketenangan, apa kata aku share tempat ini sebagai tempat ketenangan untuk orang lain juga yang mungkin merasai macam apa aku rasa. Betul lah, sebab specifically you memang buat community center, buat masjid. Sebab macam you cakap, sedekah jariah ni dia ada banyak cabang dia, banyak jenis dia. Ada orang buat macam dari segi bantuan misi dan sebagainya, bagi makan, bagi duit dan sebagainya. You guys pula memilih untuk bina something yang orang memberi kata bumbung lah. Betul, memberi bumbung. Kenapa itu specifically you guys buat? If you look at it, masjid sebenarnya dah serve all three initiatives. Community center, education center. And if you look in the history kan, masjid is basically everything lah kan. It serves all the purpose. So macam what we doing is dengan collaboration charity sendiri nak initiate a dedicated classroom dekat masjid tu kan. Sebab it serve the community there lah. Sebab anak-anak dekat Comoros ni diwajibkan dari umur 5 atau 7 tahun kena bermula belajar Al-Quran ni lah. Daily, on a daily basis dekat masjid-masjid sana lah. So why our main initiative is masjid, a sekolah and then community center is because as a start, when you build masjid, you already have a school. Betul. Basically, you already have a safe space, you already have a community center. And then alhamdulillah dengan support charity dah ada sekolah kecil lah basically as a start lah kan. But as the whole, we can literally use the main hall as the school lah kan. And then one of the ideas is because we are such a small NGO, how do we want to keep this a sustainable project that is not a one-time off thing? We hope that we can collaborate with local NGOs that has a bigger capacity untuk diorang datang pula ke sana and further develop the center kan, kawasan tu. So kat Comoros sendiri, if I'm not mistaken, kita akan be one of the first, if not the first NGO dari Malaysia yang sampai sana buat projek. Pernah dengar pun tu memang nice lah. Kan? First lah. Kena zoom kan banyak kali nak cari Comoros kat mana. Okay, jap, siapa ada soalan? Bila kita buat kerja-kerja orang kata misi kemanusiaan macam gini kan, and then kita pergi keluar ke negara lain, dan instead of macam dekat local, sebab kalau local tu kita dah tahu lah cara-cara dia kan. Tapi kalau kita nak bawa misi kemanusiaan ni ataupun nak bina masjid, nak bina sekolah dan sebagainya ke negara luar, susah ke tak? Tanya Ibrahim. Apa challenges sebab kat Ibrahim ni Instagram banyak bendera tu. Yang dah pernah pergi.
Okay, faham. So apa dia punya challenges? Maksudnya nak dapatkan the documentation, the approval dan sebagainya. Macam mana? Alright. So, I think first of all, different negara ada different challenges lah. So, untuk Comoros itself, I think we are very lucky. Sebab partner kita dekat sana is quite a big guy jugalah. Dia adalah CEO. Abang Comoros. Abang Comoros. Wish itu macam ni. Abang Comoros. Blood Brothers. Jangan beritahu dia. Tengok movie pula sana kan. Okay. Mungkin Bazli terlepas cerita tadi kan. I mean, macam mana Bazli know him is because they studied in Syria before. So Bazli membesar dan pernah study dekat Syria. So Abang Long Comoros ni pun tadi tak boleh. Dia studied in Comoros juga lah. Studied in Syria. So they know each other there dekat sana. And this guy yang CEO ni tadi, dia adalah CEO kepada Foundation Ilyas lah. Dia punya nama NGO dia. So memang dia punya aim sebenarnya adalah untuk first is buka universiti lah dekat Comoros. Dekat sana tak ada langsung Dekat sana tak ada langsung. Kalau population dia orang berapa kat sana? Tak sampai 1 juta. Kalau Google dalam wiki around 780. 780k. Lebih kurang. So itu dia punya main goal lah untuk buka universiti sebab dia memang nak fokus on education. Satu. Yang kedua adalah tak tahu ni sembang-sembang dia ada cita-cita untuk jadi the next so-called like Mahathir of Comoros lah. So dia nak jadi bapa pembangunan untuk Comoros lah. So that's the initial idea. So memang dia ada banyak connection dengan government and whatnot. So alhamdulillah we are lucky sebab kenal dia. And untuk urusan tanah ni pun, tanah ni berstatus wakaf lah. Maksudnya dah dapat persetujuan orang kampung. Owner tanah pun willing to basically wakafkan tanah untuk apa-apa saja kegunaan yang memanfaatkan community. So most of the things have been settled by him lah, by this guy and by our partner Foundation Ilyas. Orang-orang baik juga dah dapat jumpa kan. Alhamdulillah. So in terms of kalau nak buat bangunan ni kita kena dapatkan macam-macam lah. Sijil lah apalah kan. Pejabat tanah dia. Pejabat tanah, keselamatan kalau ni kena ni kan. So alhamdulillah all that has been done by them. Kita tinggal give the fund. So datang sana nanti bulan Jun, kita sendiri yang akan build up the mosque with 25 young volunteers yang kita recruit sendiri from the recruit sendiri. Okay. Maksudnya you guys yang akan buat bangunan, buat masjid. That's why we are spending insyaAllah 3 months dekat sana. So Jun, Julai, August. August kita orang target siap 2 mosque tu. So from Malaysia kita ada 5 orang. And then daripada sana ada 25 orang. So kita akan work together nanti insyaAllah. Siapa yang pergi? Bazli pergi. Ibrahim pun pergi. Saya datang lambat sikit. Saya lagi dulu. Saya datang korban dulu. Okay, settle korban dulu. Ingatkan datang bila dah nak siap. Jangan datang motor ribbon je. Pelajaran je. Good idea. Tapi sebenarnya, sebelum kita pergi ke Komoro, sebelum ni agensi Eva dah buat berapa banyak masjid dah dan dekat mana? Okay. InsyaAllah this is going to be our first 2 masjid lah. As I mentioned, Eva ni a small NGO and we are relatively new lah. Previously under the name Eva Project, before we rebrand, alhamdulillah we've done lebih daripada 30 project berskala kecil. But this is going to be the first mosque yang kita akan bina insyaAllah. Yang skala kecil tu buat apa? Okay. When we first launch macam ini earlier, we launch kebetulan 3 bulan sebelum COVID. And then when COVID happened, we had to shift our resources locally lah ataupun sebab kita dapat sponsor-sponsor seperti daripada Ayam Brand and beberapa syarikat-syarikat lain untuk this project. Tapi Ayam Brand dia sponsor makanan lah kan, can food items. So kita tak ada nak simpan. So what we did is we salurkan lah kepada rakyat-rakyat Malaysia during COVID. So that's what started the ball lah. And then it kept rolling. Kita ada buat initiative medical, pembinaan library, refurbishment. We try to do every project is sustainable base. Kita try to avoid something that's one time off. Betul? Faham. Maksudnya bukanlah sekadar macam bagi bantuan sekali jalan macam tu. So macam buat something yang memang kekal kat situ dan orang boleh guna berkali-kali macam tu. Tapi macam Ibrahim banyak mengembara kan?
Sebab tu banyak bendera. Misi kemanusiaan lah. Macam Ibrahim dah join berapa misi? Alamak, tu nak kena track balik from bendera kat IG. Itulah bendera kat IG nak tengok balik, nak kena scroll lah. But I started in 2013. Oh, basically. okay. 2013 baru habis SPM. Baru habis SPM. Okey, dah kira umur dah. Jangan kira umur. Okay, pasal literally habis SPM selalu orang contohnya nak kerja part time. Awak dah terus masuk ke NGO sebab itulah I was blessed that my parents from NGO punya line juga. So they are actively doing these things lah. Waktu diorang belajar kat US pun diorang banyak involved with Palestinian brothers, Syrian brothers. So time tu pun memang dah actively involved. So turun dekat kita orang 2013 tu habis SPM, I put up macam a request lah basically to this NGO called My Care. Okay. My Care. Time tu belum My Care lagi, they brand themselves as Aqsa Sharif. Okay. So their focus is basically on Palestine lah, on Gaza punya issue lah. So memang ada misi yang kerap ke sana sebab waktu tu tengah gencatan senjata dan pemerintahan Mesir pun di bawah Morsi. So nak masuk ke Gaza a bit easy compared to today. So 2013 tu start, Gaza was my first mission. Together with my parents, alhamdulillah. So seminggu dalam tu memang basically an eye-opening experience lah. So daripada situlah bertambah bendera-bendera dekat nanti siapa tanya. Aku nak tanya dulu ke tanya? Siapa tanya dulu, siapa nanti takut siapa lupa. Okay, mostly bila kita buat macam misi kemanusiaan keluar ataupun buat NGO punya NGO punya inisiatif keluar kan, apa yang selalunya menjadikan something tu eye opening for us? Boleh dua-dua jawab. That's a good question. Apa yang selalunya bila kita tanya kan orang yang pergi buat misi dekat luar kan, it's an eye opening experience. Apa yang selalunya boleh buat kita jadi eye opening? Adakah disebabkan kehidupan mereka berbeza dengan kita, di mana kita selalu nampak kalau kita pergi ke tempat-tempat yang macam lebih kurang berbanding dengan kita rasa kita lebih privilege ke macam mana ke? Apa yang menjadikan dia eye opening? Aku sudut pandang daripada diri sendiri kau dulu. Daripada diri sendiri. Diri sendiri dulu masa datang tu macam betul. Aku rasa bersyukur. I think the keyword untuk, kalau I being specific on Gaza punya ni lah people the keyword is resilience lah. Resilience in a way like macam kau jatuh berapa ribu kali pun kau tetap boleh bangun. That's good. Belum tentu kita boleh Of course kita jauh lah compared to them kan. Because there are few interesting stories yang I face myself dekat sana kan. Boleh podcast. Mungkin kita akan lanjut 3 episod. So dekat sana memang kalau waktu kita berjalan pergi daripada satu point ke satu point, kita pocket kita ni akan always penuh with chocolate bars, gula-gula apa semua. Bila jumpa dengan kids kita akan distribute. So in this one day dalam pocket dah habis gula-gula. Sebab biasa kita grab bagi kan. So left in me is one chocolate bar yang tak berapa besar sangat, tapi dia ada macam Cadbury yang kotak kan. So ramai yang datang minta, tapi I only have this one chocolate bar kan. So I decided just to give lah. What open up my eyes is kalau agak-agak kalau anak-anak kita dekat Malaysia atau dekat tempat lain yang ada that privilege, I think they will grab that chocolate bar jauh lari makan seorang lah. Makan seorang macam ikan tadi. Jangan cerita ada orang ambil makan orang. Saya minta nasib baik tak lari. Saya minta restu. Sama-sama. So what strikes me is that dia pergi ke tepi, ajak kawan-kawan dia patahkan sikit satu chocolate bar tu to the friends. So macam wow, tak pernah tengok lagi dekat mana-mana tempat this kind of I would say like tarbiyah atau pendidikan untuk anak-anak kat sana kan. Itu satu. Yang kedua adalah bila kita move around the city of Gaza, akan ada banyak billboard. Most of the billboards are basically business punya ni lah, selling items apa semua. But got this one big billboard memang stand out sebab dekat atas billboard tu adalah gambar orang Afrika. So I was thinking, kenapa ada gambar orang Afrika on the billboard? What are you trying to ni kan promote dan educate? Sebenarnya they are collecting funds. They are collecting funds for the Africans. Walaupun dia sendiri tengah dalam bergolak ni. So I was saying like,
Weh, this is like Sedih. Sedih. this is beyond my expectations. Kita So, minta bantuan kita fikir 2-3 kali kan. Oh my god. Tak tipu, tak tidak. Ini dah lah makan tengah susah. tak cukup kan. Betul. Rumah berlatakan tanah and whatnot. So but they have that mindset of still helping Tetap others dalam fikir keadaan orang. macam tu kan. Sebelum Bazli jawab dari POV dia, aku nak tahu sebab siapa. Untuk kita pergi sebagai seorang yang matang untuk mengenali dunia, kita akan rasa kita dah ready. Contohnya 25, 26, kita dah kenal dunia sikit. Betul. Literally lepas SPM. Ha. Inilah zaman kau enjoy tau. Betul. Tiba-tiba kau kena pergi misi kemanusiaan. Betul. Macam mana perasaannya bila tak tahulah mungkin jiwa tu mungkin dah matang ke ataupun time tu kau rasa memerontak juga. Kenapa kena pergi? Ke memang nak pergi ke? First of all memang nak pergi. Memang nak pergi. Sendiri apply for that ni sebab every member mission dia kena apply and then kena go through saringan and then baru akan being selected lah. Tapi usia muda tu kan. Betul. So on that trip sebenarnya ada satu part of the activities is cultural exchange dengan kanak-kanak di Gaza. So I've been responsible untuk lead that cultural exchange punya ni lah. Ada apa tu activity of wayang kulit dengan diorang. Because why kita nak bagi pendedahan kepada anak-anak di Gaza ni yang ada dunia luar sebenarnya yang memerhatikan mereka and take care of them. Sebab diorang ni tak tahu. I mean like phone pun internet was limited time tu, elektrik pada sehari dalam 4-5 jam sahaja apa semua kan. So diorang tak tahu ada dunia luar selain Gaza because Gaza itself is a big prison, the biggest prison in the world. Open prison paling besar. So prison paling besar. Diorang tak tahu pun ada dunia luar selain Gaza and Palestine. So itulah, alhamdulillah terpilih. First of all memang rasa kecil lah kan sebab kita pun 18, the youngest at that time, tak tahu apa yang kita boleh contribute, but alhamdulillah I think this is blessed from Allah. Allah yang pilih dan Allah yang corakkan our journey. So itulah rezeki lah, alhamdulillah. Kalau macam dia Ustaz Bazli pula sama macam Ibrahim. Apa yang membuatkan you something to eye opening? Itulah Baim actually dia photographer. So macam bila dia kata dia tak tahu nak contribute apa tu, actually he contributed I think in terms of advocacy lah kan. Sebab tapi gambar barai time tu. alamak. Tak nak apa gambar apa. kita pun nak pergi up sikit. Boleh lah 18 kan baru belajar sekarang dah cuna gambar. Baru macam tu Itulah. Apa what I'm trying to say lah kan. Basically everybody have a skill kan. InsyaAllah if you look deep, there are ways that you can contribute even if it's small kan. Betul. Apa itulah insyaAllah kan. Janganlah kata kau tak contribute baik. Dah better sekarang. Alhamdulillah. Tertawa sikit. Kita tahu sikit jangan datang foto rebetnya. boleh reach ticket flight tadi. Untuk Bazli. Okay. Allahu Akbar. Itulah ada beberapa. I think when you ask orang selalu tanya kan macam Mbak Im dia selalu travel kan, negara mana paling best? It's hard to choose one. I think it's so difficult. If that kind of question orang tanya, the first thing I will answer I think it depends. What you looking for, what that you love to do kan, what type of person you are kan. But first of all I think dari segi macam soalan tadi, what's the first thing you see when you go on the ground kan. One thing that I realise kan, regardless where you go, who you help, bantuan you sebenarnya kecil, sangat kecil, as in Individual, secara individual ke secara kolektif? Secara mungkin individu lah. That you what you give is sometimes small kan, tapi what you get back from them actually is so big kan Baim. It's banyak benda, lesson, banyak benda lah. Betul. Lesson. Invaluable lah. That's one thing. So alamak, dia banyak ni podcast belum nak balik. banyak connection dia actually kan. Boleh je. Kalau boleh bagi satu story atau dua story try lah 1-2 kan. So that's one thing lah kan. I realise that anywhere I go kan, sebenarnya I gain. Okay, I think I gain more from them than they gain from me. Kan mungkin kita bagi pack makanan kan, alhamdulillah. Tapi what I get from them I think is so much more than what I give. And so I think that is one thing that you rasa okay, you want to keep going to do this kan. And then one of the most
heartfelt ataupun benda yang terasa sangat. Macam dia similar story dengan Baim. Boleh. Similar sangat. That's why bila Baim share tadi macam betul, memang terasa. I was in Somalia. And Somalia ni itulah as we know kan, underprivileged kan, one of the poorest country in the world. Perang lagi, betul. So I was with my friend from Sweden. We just finished our distribution. Kita fokus kepada widows dan ibu tunggal. Itu our beneficiaries, target beneficiaries lah. So kita dah selesai edaran bantuan. So we decided to walk in their town lah. So tengah jalan kita decided nak pergi makan. And then on the way there ada seorang kid ni, anak Somali ni, dia macam datang tag along, dia pegang tangan saya. Dia pegang tangan and dia macam happy je to do that kan. And I okay lah kan, jalan kan. And then my friend he speak Somali sikit. So dia ajak lah anak tu, nak ikut kita makan tak kan. Kita nak pergi makan. Kita okay lah, jom kita bawa dia kan. So a little bit context, dekat Somalia ni ayam ni is luxury. Okay. To a point, kadang-kadang ada orang yang 15-20 tahun tak pernah makan ayam. Oh. So it's such a luxury. Baru makan tok kan? Betul. Sini sampai ada tok glove atas meja tadi tiba-tiba. Tiba orang datang makan je. Orang tak makan, kita makan lah. Oh, tadi masa ni memang okay. So okay, sorry. So that's the reality of that lah kan. Lama tak makan So ayam. I tak ingat nama dia siapa, Allahumma salli ala Muhammad. So dia ni umur dah 15 tahun. And kita pergilah restoran ni. But when I say restaurant, it's not fancy. Okay. What they serve is pasta or spaghetti kosong, rebus kosong macam tu je. And then a chicken fillet. Yang macam breaded chicken fillet. Itu je makanan diorang. Dekat restoran. It's considered fancy. Okay. And then kita makan dalam 3 kan. Kita makan. So dengan adik tadi tu. Dengan adik tadi ni. Adik tadi ni dia makan lah kan. Tapi tidur dia stop. Dia macam stop makan and dia stop makan lah. Dia stop je makan tiba-tiba. And dia tunggu kita makan. So my friend ask lah, kenapa? Tak sedap ke? Atau do you want something else ke apa kan? Dia kata, this is actually my first time makan ayam. Umur dia 15 tahun guys. 15 tahun 15 tahun. And ya Allah. And dia kata, saya nak simpan sikit untuk adik-beradik saya dengan mak saya. Yang tak pernah makan ayam juga, dia kata. And please guys, I'm not trying to sell you a sad story. Tak. Kita rasa. Betul. Faham je. Macam Mak Ing kata lah, kalau kita, order lagi, tambah. Benda free. Orang Malaysia ni nak belanja. Dekat kokot. Tambah sambal. Sambal biasa lah. Tapi the fact yang macam dia ingat orang belakang macam tu kan. Dia kata sebab I want to share this with my family. Sebab probably maybe diorang memang rasa ketidakcukupan tu, memang diorang rasa so that diorang pun macam okay, apa-apa saja yang considered luxury for them kena kongsi. Sebab probably memang itu yang diorang rasa lah kot sepanjang hidup. Kan? Okay. Mesti kena kongsi. Kalau aku rasa ni ini aku kena kongsi dengan orang. Maksudnya nikmat kesedapan bersama tu memang nak dikongsi. Betul. Sebab sebab hidup wilayah sebab tu. Kan? Tapi satu soalan yang mungkin macam agak kurang ajar sikit. Sebab tentang ayam ke? Bukan. Kalau saya cakap orang-orang kalau yang nak buat macam misi-misi macam ni, kalau hati tu tak berapa bersih, perlu pergi ke tak perlu pergi? Sebab apa? Kenapa hati? Okey, bagi konteks sikit kenapa nak buat? Contohnya macam kau lah orang tu. Janganlah aku. Takkan sebut orang lain. Baik orangnya. Kesianlah. Contohnya macam kita ni rasa macam sifat kita rasa macam kenapa nak tolong orang miskin. Okey, itu kita rasa macam tak boleh tolong kot, dia boleh tolong diri sendiri. Sihat walafiat, boleh pergi kerja. Faham. Tapi adakah orang-orang seperti ini yang sepatutnya pergi tengok untuk mereka rasa realiti dunia ini, ataupun sebenarnya mereka ni boleh jangan pergi sebab apa? Takut lagi bertambah pula. Aku dah cakap dah. Faham tak? Aku rasa nak cakap bagi soalan ni. Betul. You faham tak soalan I? Is the question that sebenarnya orang selalu bertanya. Okay. Orang selalu tu kan. There's a lot of perspective. Mungkin after I add, Mbak Yang pun mungkin boleh add sikit kan.
First of all, yalah, hidayah tu obviously milik Allah kan. It's not about how we are today or how we start, but it's about how we end. And I think I really believe love and peace, kindness and care, I truly believe is a universal language. That if it's acted upon, it can be understood from anybody, anywhere, regardless, from a Chinese, from an Indian kan. Lagi kita kat Malaysia ni kan, multi race kan. Kalau kita accident, kita tak orang Chinese tolong kita, kita akan feel alhamdulillah, right, baiknya ni kan, like, because that's a universal language, kindness, care, you care for the person kan, you love and you want to spread peace. So I think regardless orang tu jahat ke apa, I mean, you know, that might be his turning point or her turning point kan. And mungkin Mak boleh tambah dulu. I terlupa point I. I terlupa point. Tapi tak mungkinlah. Kita janganlah nak buka aib sesiapa lah. Tapi ada ke orang yang dia join, tapi rasanya macam dia kan siapa yang jahat tau. Dia macam kuat komplain lah. Dia macam itu ini. Padahal kita datang ni, kita kena bawa kita punya diri dan juga hati kita ni dengan dalam keadaan yang paling ikhlas sekali. Tapi kalau dia nak merongok, apa dia nak pergi? Kita tak tahu. Oh, faham. For the vibe. Maksudnya kita tahu mungkin diorang selalu pergi kan, mungkin ada terjumpa orang-orang macam ni dan macam mana kita menghadapi situasi-situasi seperti itu. Dan mungkin juga ada good ending bila mereka berubah selepas itu. Ataupun macam sebenarnya dia macam konsep macam kalau kau dengar cerita orang pergi ni kan, pergi tak nak aku cakap seperti korban ni. Aku tak nak cakap. Tapi maksudnya siapa faham maksud Haikal. Sometimes kita pergi, mungkin niat kita baik, tapi bila pergi sana kita nampak kesusahan dan mungkin kita pun kena lalui kesusahan tu. Maksudnya contohnya macam tak dapat privilege, tak dapat tempat tidur yang okey ke apa ke. So we tend to have that, you know, thoughts ataupun pemikiran yang macam, oh, kenapa aku kena buat benda lah ni untuk orang lain. Soalan Haikal tu sebenarnya legit because throughout my experience, bila kita join misi, kita kena faham first of all the nature of a mission itself. Memang tidur takkan selesa, makan takkan mewah. What else? Naik kereta Basri bawa kena makan ayam pilih. Kita boleh cerita Komoros je kan, ayam pun tak ada. So tempat kenderaan pun seadanya. So sepanjang pengalaman bekerja dengan NGO, memang benda tu kita akan inform sesiapa yang nak join mission awal-awal. Sebab ada je, sebab soalan Haikal tu legit kenapa? Sebab ada je donors lah, especially donors yang bagi amount besar-besar ni, dia request a business class flight, nak duduk bilik single bed, nak naik kereta Land Cruiser. So benda tu ada. That's why bila dengar soalan Haikal, it's legit. Tapi that's where kita tapis lah this kind of people. Bukannya kita tak nak bagi dia peluang untuk ikut, tapi instead of dia memudahkan proses keseluruhan misi tu, dia akan jadi menyusahkan. Dia akan renyah sikit lah. Dia akan renyahkan. Dah kena kereta orang pula. Sedangkan kita nak bagi bantuan kan. But of course ada je lah kes-kes yang orang terbuka mata lepas pergi dan sebagainya. Of course, sebab macam Bazli cakap, kita bagi sikit sebenarnya tapi kita gain back banyak. Melihat kepada kesusahan, kita belajar untuk bersyukur dan sebagainya kan. So it's a huge lesson lah. Kita bagi sedekah kat orang, orang bagi jariah kat kita. Macam tu. Boleh buat tagline ni kan. Jariah tu kita dapat. Okay, berkenaan pasal Komoros, kita patah balik sekejap. Kita akan pergi patah balik macam cerita Marvel. Banyak universe. Okay, bila kita cakap pergi ke tempat yang jauh, saya selalu satu soalan yang kanak-kanak, macam mana nak hantar barang kat sana dalam tempat susah. Macam mana dalam nak hantar, nak bawa masjid. Kalau contoh makanan kita faham, benda tu senang nak dialih-alihkan. Ini masjid yang pakai masjid yang canggih pula tu. Ada bulan sabit bagi ada bulan. Betul. Macam mana prosesnya nanti? Okay, bismillah. That's a really good question. Because konsep kita, what I see from various NGOs, my personal experience as well working with NGOs kan, diorang banyak I think dia nak memudahkan sebab they have the capacity. Diorang akan subcontract to other contractors and so on lah. Macam we mentioned earlier tadi kan, diorang akan hire architect, engineers and so on, which alhamdulillah is great because they have the capacity kan.
brings back to another topic juga. That's why I think Muslims have to be rich to help people kan. Okay, faham. So again lah lain topik tu pula. Tapi going back that macam mana kita nak hantar, konsep kita is plug and play. Macam mana kalau kita pergi beli furniture at a certain company, kita beli dia dah segregate kan, box 1 box 2, kita balik rumah pasang. Pandai lah biasa buat interview pandai lah nama brand tu. Second brand. Aduh, dia kantarkan pula. Pandai lah. So that's the concept, because our volunteers are not contractors ataupun not licensed contractors again, so we speak. So we have to design a concept where it's plug and play. It's simple enough for you, me, Baim, anybody yang nak join boleh tolong pasangkan. Dia tak payah public relation contractor grade. Betul. At least kena adalah someone yang adalah yang kena beli guide. Ada guide. Tak ada lesen bawa excavator. Betul. Asal tahu reverse. Pernah buat lift. Okay, let's go. Let's go. Okay. So it's a modular concept lah, plug and play. And benda-benda ni semua it has to fit in a container, shipping container, cargo lah. But the challenge is the weight limit. Sebab dalam cargo ni, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, dia ada limit 28 ton for the load. So untuk dua masjid ni, we have to make sure the load is within that limit lah. And then insyaAllah kita kargokan lah barang-barang materials, construction materials 90% dari Malaysia, because cost kat sana mahal. For example, satu 50 kilo bag of cement kat Malaysia ada harga promo boleh dapat RM19. Harga promo kalau members lah, kalau members. Kalau members lah, kalau tak dekat members tak boleh. Tak boleh. Masukkan kod. Betul. Kat sana the cheapest that we manage to find is RM55. Berlipat kali ganda. Betul. So it adds up kan, the cost. So when we calculate including the cargo semua, it's cheaper to buy from Malaysia, and at least we get to control what we bring, and at least kita sure insyaAllah barang lengkap. So we mitigate the time kat sana untuk pasang kan, so jimat masa lah. So kita akan hantar cargo container insyaAllah. And on the land is where the so-called nightmare lah. Logistically is a nightmare, if I'm honest. That's the biggest challenge there. And in terms of cost, that's one of the biggest cost jugalah. Sebab macam kita tahu, it's very remote. Very, very remote area. And lorry limited and so on lah kan. So what we do dekat Malaysia, insyaAllah kita akan buat satu program ataupun macam session, open container session. And on this day juga kita open for Malaysians, rakyat Malaysia. Kalau datang nak donate in-kind donation, seperti contoh beras ke, betul, minuman coklat ke, instant drink ke kan. But we hope that local brands lah, because we have a tagline macam from Malaysia to the world. So we want to promote Malaysian brands abroad kan. Kalau contoh you datang kan, you bawa satu coffee packet of drinks je kan, we will load in the containers, because these items will support the volunteer meals. So kita akan berada kat sana for 3 months. Betul lah juga kan, 25 volunteer. In terms of monetary, kalau kita calculate, satu orang makan RM11 lah contoh, for breakfast, lunch, dinner, satu meal kan RM11. So that's 3 meal. For 3 months approximately it can go up to RM70,000. Makan saja. So how we mitigate this cost is through this collaboration and support lah. Betul juga. Masih lagi dibuka kan untuk orang bagi? Masih lagi dibuka juga, betul. And untuk kalau for companies, again we hope for Malaysian brands lah yang very established local brands, contoh macam House Boom, Yos ke, Maidin and so on lah kan. They can support, macam we do a program where a slot, macam kurban kan ada slot, ataupun buka puasa ada slot. So satu slot bersamaan RM10,000, it will cover 2 weeks of meals. This is in terms of monetary. But if you want to provide in-kind donation, we can give the details lah nanti on Instagram semua kan. So that is how we do the logistic lah, in terms of food, hantar barang and so on. Saya suka lah konsep from Malaysia to the world tu, sebab
bukanlah 2 orang ni je makan, 5 orang Malaysia tu je makan. Ya, betul. Jadi all over kita kalau orang lokal nak makan benda lain, so makan sekali dengan mereka. Makan sekali sama-sama lah kan. Kita ajar orang Komorus makan sambal kan. Sekarang ada sambal sambal kayu ramen. Sambal nyet. Kita promote kat sana. Sekarang apa yang dinding boleh siram dalam air pula. Rendam dalam air pula. Tetapi kalau kita nak tanya pembinaan masjid, saya ni bukanlah orang bijak pandai. Bukanlah orang masjid. Orang masjid tu insyaAllah nanti. InsyaAllah. Ya. Tapi kosnya tu nak bina satu masjid tu mengikut design Yana tu. Kalau tengok kan futuristik ni mungkin setengah juta kot. Mahal ni. Betul. Kalau boleh reveal lah. Kita I think we set a goal lah. Betul lah juga. Tak ada rumah. We set a goal. Macam we want it to be an amount that is affordable, but the impact is high. Macam unfortunately there is, just to share, ada NGO kat luar sana juga kan buat initiative macam ni. Kadang-kadang kita tengok cost dia that's a lot kan. But maybe I don't understand the behind the scene cost apa semua kan. But then the impact is very small kan. So bila I discuss dengan Yana kan, we have a certain budget kan, 450 for 2 masjid and covers all the cost insyaAllah. 450,000 untuk 2 masjid, capacity 300 hingga 350 jemaah and 2 different location kan. So the challenge is we work with the budget kan, because we want to have a concept where orang tahu okay, to build this mosque 300 to 350,000 100 jemaah akan makan jumlah dalam 200,000 ringgit macam tu sahaja. So that's the goal lah. So we have that goal, so we work towards that goal. So that's how macam mana we do is macam we try to find the right people who are able to contribute skills, their time kan. Macam Yana, her skill is alhamdulillah is amazing kan. So dia provide that. And that's how we are able to mitigate the cost. Okay, faham. Sebab itulah. Betul. Kalau tidak impossible. Compare lah dengan orang lain buat. Sangat betul. Jadi kalau contoh 2 masjid 400.5 lebih kurang. Kalau as far untuk hari ini kurang dalam hujung bulan 4 ni berapa lagi yang diperlukan? Okay, as for now kita cukup? Belum, unfortunately belum. Kita perlukan approximately lagi RM120,000. Jumlah yang agak besar sebenarnya for us, because again we're a small NGO. And itulah macam tadi kan, bila kita tak cakap pasal a small contribution goes a long way ni, alhamdulillah it's so inspiring that every day ada orang derma 10 sen pun ada. Which is it's so amazing. Bagi I it's amazing. It's beautiful lah. Niat tu kan. And you know, tak ada rasa macam kecil sangat like kenapa dia bagi 10 sen je macam tu. Betul. Imagine satu Malaysia bagi 10 sen. Berapa juta. Mungkin 20. So that is so inspiring. Betul. So in terms of donation, insyaAllah lah we hope we can raise that 120,000 ringgit. By when? We want to hit at least 80% of donation from 450,000 by end of this month. So that's the target lah, insyaAllah. Sebab we have to purchase all the materials first kan, and it takes approximately 14 working days to fabricate, and then to deliver, and then to load the containers. So there's a lot of logistics lah going on kan. So we have to have a certain amount of money where we can actually start the project lah here in Malaysia dulu. And then after that, then we can sebenarnya risiko dari segi yang lagi 20% tu, itu makanan volunteer sebenarnya macam tu. And itulah alhamdulillah the team faham. That's the risk that they're willing to take. That if tak cukup tu, then we have to figure out the way lah. Ikat perut sikit. Tapi kita make sure lah mereka sempat lagi. InsyaAllah. Datuk nanti dekat luar sana kan. Dan juga mungkin mereka yang rasanya tak kisahlah macam fikir sometimes kan, sebelum maksudnya nak tiba-tiba tertengok podcast Tinker ni, tapi sebelum tengok podcast Tinker ni aku rasa macam nak bagi something boleh. Mungkin ini jalan dia. Ini jalan-jalan anda untuk mendapat pahala yang kita tak tahu sebesar mana. Mungkin 10 sen tadi tu mungkin pahalanya lagi besar, kita tahu. Dan bila bercakap pasal macam tu, kalau ada orang mungkin tengok podcast ni atau mungkin nampak video Yana
Dia rasa macam saya free lah 3 bulan. Tiba-tiba lepas sekarang Tiba je dia datang, saya free 3 bulan ni. Siapa yang free 3 bulan tu? Aku nak jadi dia. tak ada. Sebagai contoh lah kan. Kalau sekarang ni ada 5 orang daripada Malaysia, 25 orang daripada kat sana. Kalau contoh ada orang yang memang volunteer nak join and nak bina sekali. Do you guys like open any slot for volunteers? We did open slots for volunteers. Tapi macam Mbak Im sendiri kata lah, it's a rigorous process. 3 months. Macam a lot can happen. Mbak Im pun nak datang ujung-ujung. Betul. Ke Mbak Im punya job ialah Setengah bulan dulu ya. tunggu siapa-siapa yang nak join sekali. Nanti kau Mbak Im. Okay, tapi macam mana? Memang tak ambil ke ataupun? So basically the first process yang kita orang buat adalah kita orang open to we are basically MyCore punya alumni. We are MyCore punya alumni, which is an initiative bawah KBS lah. Macam Belia dan Sukan. And macam Bazli cerita tadi, he went to Timor Leste before. So that is part of the program ataupun mission yang kita orang were trained to live there around 1 month. So Bazli to Timor Leste, me to Philippines, to Manila. 2 months. 2 months. So overall program 3 bulan, 1 month kita orang ada training. So 2 months stay there in the countries. So to stay 2 months is susah because kita orang biasanya 5 orang je. Dan orang tu, in our experience, we know them for 1 month at least. In this case, kita open for registration untuk orang apply application. Dah klik kan? So dia orang apply and then go through interview with us. So through interview je kita kenal dia orang, try to read their personality and whatnot. Kau pergi bercuti dengan kawan kau pun belum tentu kau balik. Pun boleh gaduh kan. Ini 3 bulan. Kat sini lah. Bentar lagi boleh baik mas setan memang kacau je. Make sense lah. Okay, betul juga. So 3 bulan tu koyak, barai, mental, boleh gaduh, boleh apa and semua. It's possible lah. So we try to minimize the number so that kita keep it harmony and itulah. Okay lah. So sekarang maksudnya kalau secara lisan ni memang tutup lah. Tak open lah. We did open. We did open and I think right now mungkin ada peluang juga untuk buka balik volunteering opportunity tu. But right now what we have is volunteering opportunity for the cargo loading. Sebab nak load barang yang sangat-sangat banyak. Yang untuk dekat sana mungkin untuk kat sana susah kita masih ada kuota. Kita ada lagi space approximately 2 ruang yang belum di fill in yet. But we will discuss as a team lah. Whether we are going to open back to the public for this opportunity, but I think it's a great opportunity. So macam we were discussing tadi lah, I think everybody deserve a chance to experience something that is, you know, like money can't buy experience. Betul. Just to add, tadi bila kita buka application, interestingly not only Muslims yang apply. Ada Chinese and Indian also apply, although this is a project mosque punya project. But itulah kita tanya juga kenapa you apply. This is like a Muslim punya ni kan. So dia cakap like this is beyond religion. This is something kan, you bring benefit to our humanity. Plus macam Michael tadi, ada ke orang yang 3 bulan kosong kan, tak ada buat apa-apa. In this case, yang seorang Cina tu, dia a lawyer basically. Okay. Tapi she would basically quit her job. She okay to quit her job untuk join kita. Because itulah, in her opinion, this is something That's beautiful. different. Tapi yang cargo loading tu bila? We don't have a confirmed date yet, but approximately insyaAllah right now our target is dalam minggu ke-2 atau 3 Mei. Okay, bulan depan lah. Bulan depan lah. Bulan depan apa? Bulan depan. Kau kat mana? Kita cerita pasal itu ini. Tapi kalau contohlah, Kal, kau sembang perempuan. Orang nak sumbang macam mana? Takkan usah bank account kau. Contohlah, mereka memerlukan kan? Macam mana untuk mereka yang mungkin dari segi duit satu, barang tadi pun mungkin ada juga. Cara-cara dia dan mungkin ada yang nak bagi mungkin dia speciality dalam pembinaan bangunan. Dia rasa dia nak menyumbang something nak cakap kepala otak macam wajar, tapi buang fikiran. Macam mana? Tak siapa yang nak sumbang kepala otak dia orang. Bahasa kasar. Okay, right now everybody can go to our Instagram account Eva Smile Official. All the details lah untuk donation semua ada di situ. And kalau for right now, alhamdulillah, again it's amazing.
kita dapat donation daripada Singapore, Brunei kan, nice. From what yang kita terima, and ada inquiry from Canada, even from the US. But for Canada and US, kita tengah work on a platform untuk donate lah, transfer. PayPal kan. Betul. Right now all the details is on Instagram, insyaAllah. And for the date, apa soalan tadi? Saya lupa. Untuk barang kargo. Okay. Duit tadi kat Instagram. Kalau yang barang skills macam dengan barang dan skill, macam barang nak hantar ke mana? Okay. Just leave us a message on Eva Smile, because we haven't launched a specific date yet, so kita akan respond directly on Eva Smile Official, and we'll keep you guys updated lah. Just DM je Eva Smile Official. Dan juga buat fikiran tu betul. Contoh dia kata Yana punya ni, kalau kita tambah kepala otak saya maksudnya. Sebenarnya cakap kalau Yana ni design ni, kalau saya tambah pokok dia ada idea. Adakah open atau nak jumpa siapa-siapa? Oh, maksudnya idea dia estetik lah. Mungkin saya estetik lah kalau tambah lagi orang nak buat yang paling mudah, tiba-tiba nak buat pula satu kargo lagi, buat bonsai segala. Nak pergi letak. Boleh, sangat-sangat open. We really believe people out there, they have better skills than we do. And we can work together kan to create a bigger impact. So memang just leave us a message and we can connect, insyaAllah. Macam contoh Haikal tadi kan, in terms of design kan, maybe they see a different angle that okay, ini lagi mudah sebenarnya kalau kita buat macam ni. We're so open because we want to learn from people out there kan. Dan juga kalau saya rasa macam shock kalau benda-benda macam ni didokumentasikan untuk buat video. Macam update monthly update kan. Sebab masa cakap dia punya gambar tadi tak okey kan. That's in the plan lah basically. Memang ada. Sebab sayang lah 3 bulan kalau tak dokumentkan. Betul. We actually plan to produce a documentary, a small documentary. So that's in the works, but unfortunately lah dari segi dana tu kurang sikit untuk kita fotografer ke but volunteer based, everything volunteers, tapi dari segi equipment and so on lah. So we are open if there's any production that is willing to support kan, and then any way that we can collaborate kan, dari segi post production ke equipment ke kan, and we can tayangkan dokumentari ni on their platform ke, anything we open, because we believe in collaboration, because alone we can't achieve a lot. We need support daripada semua orang lah kan. So sebelum kita menamatkan podcast kita, kita borak-borak santai. Comoros ni dia apa yang best dekat sana? So, contohlah tiba-tiba je kan, orang Google best juga ni. Awak dah pernah pergi. Apa yang best kat situ? Wow, masya-Allah. Best ni macam-macam. I think again it depends what you like kan. Tapi dari segi suasana is macam hidden gem literally. Oh, cantik ah. Sangat cantik. The nature scene, suasana kat sana is so beautiful. And kalau korang tak selalu tengok video-video sushi ni kan, tuna besar-besar yang tuna kan, diorang bersepah kat tepi jalan diorang tu sebenarnya. Tuna. Sebab they are an island, so that is their main protein source lah. Tuna, ikan tuna ni. Kalau korang suka makanan lah kan. Kalau korang suka nature, makanan halal confirm lah senang kan. Sebab tadi Ibrahim cakap 98%. Betul. Ayam lembu apa semua susah nak cari. Tapi kalau di island, fish punya ni banyak kan. Seafood banyak. Gaut nanti. Janganlah makan sampai gaut. Okey. Dari segi experience, I think the culture, the peacefulness kan, they treat you like family lah. I think it's such a beautiful experience to be there amongst the locals kan. You feel at home. I think bagi I benda-benda macam ni sangat best. Because you go everywhere, kalau you travel kan, bangunan sama je, tingkap, dinding, pintu, whatever kan. And laut, ocean is the same, relatively the same, but it's the people that makes the difference. Macam Mbak Im kata, the experience dia kat Gaza kan, it's the people that makes the difference. And alhamdulillah the people are very nice kan. And it's a bonus lah, because it's such a beautiful island. It's really a bonus. So sangat-sangat best lah. Adakah Bazli orang Malaysia pertama sampai sana? Ke ada orang sebelum ni? Ke Ibrahim pergi senyap? Tak bagi tahu kan. Dia set up event dulu.
Ribbon siap daripada basket. Dia nak make sure dia boleh Ribbon gunting kita dah siap. Dah hantar siap-siap. Tak payah. Kita dah gargo. Dalam Masjid tak teknik punya. bina. Masjid tak bina lagi. Memang betul lah. That's a good question. Saya rasa tak. Saya rasa Malaysia dah pernah sampai. Saya rasa I don't recall. Tapi diorang banyak alumni yang study di Malaysia. And for example, the foundation ni diorang collaborate dengan University Al-Bukhari dekat Kedah kan, if I'm not mistaken that's the name. So alhamdulillah last year diorang terima 5 student dari Comoros untuk terima scholarship daripada universiti belajar di Malaysia. Okay, So they are familiar with Malaysia lah. Dia faham lah juga kita punya bahasa sikit-sikit kan. That's interesting. Ada beberapa lah alumni ataupun student dan juga pensyarah di Malaysia ni berbangsa Comoros. Dia orang boleh fasih berbahasa Malaysia. Ada satu TikTok yang viral, pemandu taksi sembang with this Comoros guy, Comoran guy. Dia adalah lecturer lah dekat sini, one of the university dekat. Oh dia lah antara salah satu tu. Dia antara satu and he can speak Malay lah. Kejap. Kita sembang borak-borak, aku lupa tanya. Sebenarnya background contoh kalau contoh orang buat NGO, background dia mungkin dia saintis ke doktor ke, contohlah atau apa-apalah letak aje. Macam background Ibrahim dengan Bazli sebenarnya apa? Background study. Saya junior Syabah dekat UIA. Banner tak sempat lah sekali, tapi itulah English punya background. Macam tu. Adik akak. So linguistik lah, tapi memang dah dive in deep dalam humanitarian punya field since zaman before universiti Jawab cerita tadi lah. Kalau macam Bazli sebenarnya background apa? Kalau dari segi pengajian ni, sebenarnya saya berpindah in Syria macam Baim Malaysia tadi kan. Jadi the education system sana berbeza sedikit. You memang duduk sana? Betul. Bukan dia belajar sana? Betul. Okay. So kalau dekat Malaysia ni, as we understand, macam SPM pun tak ada. Jadi that's betul. That's a little bit of challenge lah sikit sebenarnya. SPS lah. Sijil pelajaran di Syria. Memang tak ada SPM. Boleh goreng kan. Punchline ni kan geram betul lah aku. SPM tak ada SPS. Okay. Boleh pakai update resume lepas ni. Saya ada SPS, SPM tak ada. Okay. Tapi my academic background is Arabic language and literature. Tapi bekerja lain lah, bukan dalam bidang tu sebelum ni lah. Tapi selalu je selalunya kalau kita nak buat NGO kan, dia akan ada connection tak? Ataupun sebenarnya macam tak kisahlah kau kerja apa-apa pun, bila kau sampai ke NGO ni, we are all equal. Walaupun saintis ataupun doktor macam kecak tadi. Yelah, mereka kan perlukan expertise dia lah. Tapi lagi setting-setting yang lain, kita semua sama je. Betul. Siapa? I think it depends on dekat mana you nak contribute in that NGO. As for me, sekarang kerja as a project manager. So language wise tak adalah guna sangat pun. Kan linguistic punya part, tapi more on project management, communication dengan NGO luar, with the corporate, siapa semua. 100% lah. Terpakai lah. Ilmu tu terpakai lah. Cumanya kalau you mention about medical doctors ke apa ke, it'll be on a very specific punya project, medical punya project ke, sekolah ke. Betul. Yang ada background education and whatnot, situ akan terpakai lah, and very very useful lah basically. So people in the NGO punya background mostly very wide, macam-macam background boleh masuk. But slowly kita akan belajar dalam So kita tak perlulah macam background terpilih saja. Sebenarnya apa-apa saja asalkan memberi apa tadi kita sebut tadi. Buah fikiran. Buah fikiran, bukan kepala otak. Betul. Okey, sebelum kita berpisah, ada tak Bazli dan juga Ibrahim nak cakap kepada rakyat Malaysia? Betul. Ataupun mungkin nak mewawarkan lagi pasal masjid di Comoros. Yes. Boleh cakap dekat kamera. Mungkin Mbak Imli. Yeah, start first. 450,000 might seems big. Bukan maksudnya with the price tadi kita dah sembang kan. Ya kan, kita tak minta 450. Kau nak buat projek lain. Tak beritahu. Itu betul untuk mendirikan masjid awak tadi tu. Baim nak bawa kos ribbon dengan tu je murah. Itu memang bukan banyak ribbon dia nak beli ni. Jangan risau. Okay. But itulah 450
it sounds big, but alhamdulillah with the effort, the pertolongan orang ramai rakyat Malaysia sendiri, we have achieved I think 80% of the number. Tinggal 120,000 sahaja lagi. Sorry, in the span of how many months? Kita start in the middle of Ramadan. Betul. That's nice. Kita push. That's nice. Short. Singkat je lah tu kan actually. Surprisingly, ada 10 days of Ramadan yang last tu memang berdesut-desut masuk. And we receive, ada seorang donor ni yang mak dia dah meninggal. Mak dia ada impian of building a mosque. So dia DM kita and dia mention yang she will keluarkan KWSP and then apa yang mak dia wasiatkan lah. Apa yang mak dia wasiatkan. So she contributed 100,000 to the mosque, masya-Allah. Oh my god. So itulah kita akan hopefully kita akan bawa dia sekali. Ni tak sembang pula. Seluduk je lah mana-mana. Kita akan bawa dia sekali tu. Ribbon boleh. Ribbon boleh takkan dia tak boleh. Okay. So itulah the remaining 120,000 tu still seems big if you look it as a personal punya small NGO pula. Tapi kalau kita pecahkan, insyaAllah kita ajak family kita, kawan-kawan, kenalan dan sebagainya, insyaAllah seorang contribute RM10. Macam tadi cakap 10 sen pun ada orang donate. Amazing. Can be big, insyaAllah. Satu Malaysia, let's go. 10 sen seorang. Tapi janganlah RM1 lah. Ya, itu jenuh pula 10 sen tu macam. Jenuh nak kira satu. Nak transfer pun lah. Okay, untuk daripada Basri. Allah. Wah, itulah banyak benda yang kita boleh share lah kan. I think but such a great point of view daripada Baim tadi. But I try to keep it short lah. Sometimes kita rasa overwhelmed kan. Where do we start? Where do we begin kan? Kita rasa macam aku punya effort ni kecil sangat kan. I think don't worry, you know, we all start somewhere, insyaAllah kan. Because I really truly believe that my late father used to tell me that we may not be able to help everyone, but insyaAllah we can start with one. So guys, regardless if it's with us, with any NGO kan, and sekarang ni pun macam Aika kata musim kurban dah dekat, you know, start anywhere with your neighbour ke, with your friend ke, whoever that you can help, you start with one, then insyaAllah from there you grow sikit. Ya. Saya beri kata-kata Hui. Tak payahlah minta izin. Bila minta izin tu cringe lah. Boleh tak? Tu tak cringe kalau minta izin tu. Cakap je lah nak cakap. Perjalanan ke dunia perjalanan ke Jangan pandang aku. Perjalanan ke alam abadi, Syafa, kadang-kadang bukan bermaksud apa yang kita buat dekat dunia, tapi kadang-kadang apa yang kita tinggalkan dekat dunia. Jadi apa benda yang kita tinggalkan di dunia ni, mungkin itulah jalan-jalan untuk kita ke dunia abadi nanti. Jangan senyum. Kalau senyum hilang kan? Kalau senyum hilang. Hilang handsome tadi tu. Tapi nice. Betul lah, nice lah. Fikir semalam tu. Semalam aku nak cakap apa. Aduh. Tapi itu dia perkongsian daripada Ava Smiles. Anda boleh pergi ke Instagram mereka, Ava Smiles Official. Dekat sana ada link untuk anda berikan sedikit donation. Betul. Untuk sumbangan anda untuk membina masjid. Kalau also thank you juga di mana when you guys go out and then looking for something eye opening, you guys datang sini and be our eye opening punya ni. Memang Tuhan experience. Mungkin jodoh kita hari ni memang bukan jodoh. akan expand besar kepada orang luar sana. Kalau Baim tak beritahu yang dia dia sebenarnya saya cerita macam mana wujudnya mereka di sini. Baim memang tengok Tinker. Baim memang ada reply. Dunia akak kan? Baim memang ada reply saya punya story. Tapi satu hari tu rasanya macam minggu lepas terdetik saya nak buka profile dia. Bukan nak stalk dia ke apa. Terdetik. Sebab tu saya nampak bendera. Saya terus tanya dia. Saya tanya apa? Ingat tak? Memang travel banyak country saya. Ada cerita tak? Kau buat ada cerita tak? Lepas tu tiba-tiba dia cakap ada satu ni tengah buat ni. Itu dah cerita. Jadi maksudnya kebetulan cerita kebetulan. Saya tanya dia lah ajak untuk pasal cerita dia pergi luar negara. Kebetulan memang dah jodoh lah cakap. Jadi betul lah saya cakap tadi. Alhamdulillah Allah dah atur. Betul. Dunia kerja dalam. Tak lah kau. Tak payah ulang Okey, kita tak payahlah mencari kebahagiaan abadi kau. Kata-kata penutup kan. Kata-kata penutup. Benda sama. Tak fikir dua benda. Satu je. Dia fikir semalam
malam tu saja je. So dia tak sempat nak fikir sekarang. Okey, jika anda nak tengok podcast Tinker, anda boleh saksikan setiap hari Rabu pukul 8 pagi di Suria dan juga secara digital podcast Google Podcast, Spotify, Show dengan namanya Podcast Tinker. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Baik. Bila kau ada pause, aku ingat ada benda lagi kau nak cakap. Yang ada quote je. Ada quote. Alright. Bye. Assalamualaikum. Bye guys.